Banywanyi mwebwe mwese mukunda iyi televiziyo yacu No Repentance No Heaven TV, mbanje kubaramutsa ndabipfuriza ngo uyu munsi w'Imana mwiza wabera umunsi w'ubwugamo muri Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Mbanje kunezererwa no kubana namwe kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana mu mwanya dushoboye kuronka duhawe n'Imana. Hanyuma ndagomba ngo tuganire kuri teme cyangwa ikivugo kivuga ngo kumenya ico urico, akarangaro Kristo, ico twagizwe muri Kristo Yesu. Ni intambuko ikomeye cyane kiri muri teme nise yagutse yitwa ngo ibanga ryo gukomera. Ndagomba kuvugisha ngo tuganire ku ibanga ryo gukomera, ibanga rikomeye cyane, ibanga ryo kuba umukristo kugira ngo ukomere. None iki ni gice cya gatatu kigira iri banga ryo gukomera, arico gice kivuga ngo kumenya ico urico, kumenya ico wagizwe, kumenya mbega urinde. Haleluya. Ntaragira ico nsomye, nagira ngo mbanze ndababwire umuntu wese aba uwo ari we bivanye n'uwamuvyaye. Umwana kenshi bakunda kuvuga mu mico y'abarundi ngo asa na se. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba ngo tuganire kuri iri jambo banywanyi muko madukurikana kuri televiziyo No Repentance No Heaven TV, ndababwira ngo umuntu asa n'ico yagizwe cyo. Rero umwana avyawe n'umuntu asa n'umuntu. Umwana avyawe n'umuzungu ntaza ari umwirabure. Umuntu wese asa n'ico yavukiyemwo n'uwamuvyaye. Umuntu wese asa n'uwamuvyaye. Nagira ngo ndababwire ngo haba mu byaremwe byose, haba impene haba inka, nta nka ishobora kubyara impene, nta n'impene ishobora kubyara intama, ahubwo intama ibyara intama, impene ikabyara impene, n'inka ikabyara inka. Rero twebwe twitwa abana b'Imana. Kugira ngo umwana w'Imana use n'Imana nuko waravyawe n'iyo Mana nyene. Nico rero tugomba kumenya. Mbega abantu benshi barako barirukanga bavuga ngo twebwe iby'iwacu byugariye hehe, bamwe bakagenda ku bahanuzi bakirukanga, bamwe bakiruka no ku bahanuzi batari bo, abandi bakiruka mu bapfumu bajya bo mu Kirundi, bagenda bariruka ngo je barandoze, ngo je mfise imivumo, ngo je mfise ibinibi, ariko ntibamenye ibanga ryo gukomera ryo kugira ngo bakubwe ibyo bintu byose. Iyo uvutse ubwa kabiri ukaba umwana w'Imana nzima, ukavuka ukutandukanye nuko wavutse kera, nico gihe ibintu byawe bihinduka, kuko turaza kwifashisha ijambo ry'Imana riri ahatandukanye kugira ngo tumenye ico twagizwe mbega nikihe. Hanyuma tumaze kumenya ico turico nico twagizwe, cyo tumenya uko tugomba guhinduka. Ndifuza ko iri jambo ryo kubohora mu izina rya Yesu Kristo. Mu kugira ngo ndarisomere kambaye ndagusengere ugiye kumviriza ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagomba ngo yubahishe mu ijambo ry'Imana. Aba bantu bose bagiye kumvira ijambo, ubahindura imitima, ibyo batekereza bitari byo ubihindura, uhindura ibitekerezo byabo, ube muri bo ubahindure kandi ubagirire neza. Uzobukoze kandi uzobugize neza, ubahishe ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwo mugomba kuganira nawe ni Nduwayezu Jean Claude mwene so. Nishimira ko nakijijwe nkuko nawe ugomba kwakira umwami n'umukiza uwo utaramwakira, waramwakiriye naho turabavukanye turi bene data. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana, tugiye gusoma muri Petero wa mbere igice cya 2 guhera ku murongo w'9. Haravuga ngo ivy'ihanga ryera. 9 haravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashyiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashyira mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data uri kuranyumviriza, nagomba ngo tuganire. Nakubwiye ko teme ari kuvuga ngo ugomba kumenya akarangaro Kristo. Mu Gifaransa, mu rurimi rw'Igifaransa rivuga ngo identité chrétienne. Identité chrétienne ni ukumenya ico wagizwe, ni ukumenya uriwe. Hano umwanditsi witwa Petero yaranditse, yandika igicete gikomeye hano ku gice kiwe cya 2 ku murongo w'9, havuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Iyi jambo ry'Imana rivuze ngo ariko mweho, ni ukuvuga ngo hari ubundi bwoko buhari butatoranijwe. Nagomba ntangaze ku mugaragaro mw'iri jambo ry'Imana ko hari ubwoko bw'Imana butandukanye n'ubwoko bw'abantu bazi. Iyo Bibiliya ivuze ngo ariko mweho, ryari itandukaniro ry'abana b'Imana n'abatari abana b'Imana. Bivuze ngo abantu bose n'ab'Imana bari mwe n'Imana, ariko umuntu kugira ngo abe umwana w'Imana hari ikintu birinda gusaba, hari birinda gusabwa. Si uwo ari we wese ari umwana w'Imana. Ibyo turabisanga turavye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ku gice cya 1 hano ku murongo waho wa 12. Ijambo ry'Imana rivuga iki?
Ivuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaje ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batabyawe n'amaraso cyangwa n'ukwifuza k'umubiri cyangwa n'ukwifuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana. Nagomba mvuge ngo abantu bose twarabyawe n'umubiri n'amaraso, ba papa na mama baratubyaye, ariho bamwe bakuye bivanye n'abagiye baradukoloniza bakadushyiramo amajambo atariyo. Ariho bamwe bakuye ngo ko papa navutse ngo bamwita umututsi ngo nanjye ndi umututsi, ubundi ngo nanjye ndi umuhutu, ubundi ngo nanjye ngo ndi umutwa. Ubu ni ubwoko bw'amaraso bwazanywe n'abana b'abantu. Ariko Imana ikirema Adamu ikama umugore we yitwa Eva, nta bwoko bwari buhari bwo gutandukanya abantu. Nicyo ngomba kuvuga ngo igihe kuri Adamu twaracumuye, Adamu wa mbere yaracumuye, ariko birikavuga ngo haje Adamu wa kabiri ariwe Kristo Mesiya, yaje guhindura karanga twari twaratakaje. Aka karanga Kristo rero kari karatakaye, Imana irondera ukundi kagarukana ku bana b'abantu, birananirana. Muzi ko Imana yaciye mu bahanuzi batandukanye ba Yesaya n'abandi, Imana igaca mu bami, Imana igaca mu bacamanza, ariko birananirana. Imana yarabazi igikoko kugira ngo amaraso ashobore kubacungura, ariko ibyo byarananiranye. Arico gituma isezerano rya kera atakinini cyadufashije, haba ngomba ko haza isezerano rishasha rizanye n'uwo yitwa Kristo Mesiya yabambwe ku musaraba. Uwo yaje gucungura kugira ngo aronuvere, asubizemo iteka akaranga twari twaratakaje. Uyu mwanya rero cyo gituma birivuga ngo abamwakiriye bose yabaciye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Aba ntibakira abahutu, aba ntibakira abatutsi, aba ntibakira abatwa. Niyo mpamvu mwene data uyu mwanya nagomba ndakubwire kimwe mu bintu bibosha abarundi, kimwe mu bintu bibosha abanyarwanda, kimwe mu bintu biboshe isi yose, nuko abantu bose bafise ubwoko bihaye ngo abiwacu ngo bavuka aha, ngo abiwacu naba. Ariko biriravuga ngo hari ubwoko bw'abana b'Imana. Haleluya. Ndagomba ngo ndababwire ko ubwoko bw'abana b'Imana naba bavutse. Bibiliya tubwiye ngo nibo batabyawe n'amaraso canke batabyawe n'umubiri ho. Haleluya. Ndagomba ndakubwire mwene data, niba ugifise ubwoko bwa bundi wavukanye, ntukiri umwana w'Imana kandi ntiwipfuze gukomera, uzokwiruka uruhe ariko ntuzopfa uronse icyo ugomba gushikako. Nagomba ndababwire bene data, mumenye uno munsi Imana yambwiye ngo ndakubwire mwiri jambo ry'Imana twigishanye. Twasomye muri rya jambo twatangwa ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Ni ukuvuga ngo hari ubwoko bw'abana b'Imana. Ubu bwoko ni bwa bundi tubona bwari ubw'Abisirayeli. Igihe dusomye mu gitabo cyo guharura mu gice cya 23 ku murongo wa 9, ni gihe inkuru ya Baramu n'uwitwa Baraki. Iki gihe Baramu yagiye guhamagara Baraki yagiye guhamagara umukozi w'Imana Baramu ngo amuvumire Abisirayeli kuko bari batinye ubwoko bw'Abisirayeli. Hano rero usomye ngo yarageze ku misozi, hageze ko abavuma asanga ntibavumika, ariko nagiye gutangara icyatumye atabavuma. Usomye 8 havuga ngo novumane ab'Imana itavumye, no kwirabira akarangane ab'Imana itirabiye akaranga, kuko nababonye mpagaze hejuru ku bitandara nkabitegereza mpagaze ku misozi. Raba n'ihanga ryibera ukwaryo. Haleluya. Ritiharura n'ayandi mahanga. Reka ndakubwire mwene data, kimwe mu cisha bakizwa ba kino gihe nuko bakizwa ariko ntibemere gucika ubwoko bw'abana b'Imana, nuko bakizwa ntibemere kwitwa abana b'Imana. Ugasanga umuntu umukozi w'Imana muga mu gihe cyose avuye mu rushengero, umuntu agakizwa mu rushengero gusa, yasoka hanze agakiza kagatakara. Haleluya. Mwene data, Imana yambwiye ngo ndakubwirira ijambo rikomeye. Imana yambwiye ngo ndakubwire kimwe mu bituma udakizwa, kimwe mu bituma wama mu bibazo, kimwe mu bituma wama mu madeni, kimwe mu bituma utaronka umugabo wa mukobwa we, kimwe mu bituma udashobora kwishurwa imitwaro yawe. Nagira nkubwire ngo ni iribanga utaramenya. Mbega wowe ufise ubuhe bwoko? Uri ubwoko bw'Imana cyangwa uri ubwoko bwande? Bibiliya irambwira ngo twebwe abamwakiriye yaciye duhindurira ubwoko. Hari imigisha Imana yakoze iduhindura ubwoko ngo iduhe ubwoko busangiye n'abera. Uno mwanya ntukiri umuhutu, uno mwanya ntukiri umututsi, uno mwanya ntukiri umutwa. Ndagutangariza ngo wewe ugomba kuba ukiri muri ibyo bintu. Naho woba witongura wakijijwe, ntiwakijijwe na gato. Niyo mpamvu no munsi ijambo ry'Imana ryaje kukubwira ngo kera nta bantu twarimo, ariko noneho turabantu. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo kera nta bantu twarimo. Usome mu Banyefeso 2 ukamanuka kwa kijya gice cyose, ugende ubona icyo Imana yatubwiye. Iravuga ngo ntabwo byavuye kugororoka kugira ngo we kugira uwirarira, ariko n'ubuntu bw'Imana bwatumye amaraso ya Kristo Yesu aza kuducungura atatu twari tubikwiriye. Rero ngo acaduhindurira ubwoko. Kera nta masezerano twagira, ariko ubu none turabana b'Imana, ngo turi hanga ryatoranijwe, ngo kandi twatoranijwe kuba abami tukongera kuba abaherezi. Mbega umuntu yokwibaza ngo ni gute umuntu akizwa ariko ntacike kuba umwami? Ni gute umuntu akizwa akaguma ameze nka kera? None mwene data byapfiriye he?
Nyiri jambo ry'Imana umunsi ndakuzaniye ni wisuzume kandi wirabe. Haleluya. Umwana arubaha se kandi ngo umushumba arubaha shebuja, ngo none ngo asangwa ndi shobuja ukunyubaha kwanyu kuri hehe? Niko ijambo ry'Imana ribaza. Iyo utaramenya kubaha Imana, iyo utaramenya kubaha uwakubyaye ngo use nawe, ntabwo ushobora gucika umwana w'Imana. N'ibyo usaba byose ntibizokwigera bikunda. Reka ndabaha akarorero gato. Uravye karanga muntu y'umurundi urasanga ngo uyu muntu izina ryiwe niri, umuvyeyi wiwe n'uyu, avuga ikirundi, akaza koruka kamenya. Iyo uronse identite y'umuntu ucumumenya wese utarinze kubaza. None we nyamba warakijijwe, akaranga kawe kategezwa gusa na so, akaranga kawe kategezwa gusa n'Imana, akaranga kawe kategezwa gusa n'uwakuvyaye, kuko nababwiye ngo impene byari impene, nta mpene byari ntama. Rero nyamba wabyawe na Kristo Yesu, mu mibereho yawe wategezwa gusa na Kristo Yesu. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo twebwe tugenda tukandagira ikirenge mu kirenge cyo kwa Yesu. Haleluya. Hari akarimbo turima twavuga ngo mugenzi ca muri iyo nzira Yesu yaciyemwo, mugenzi ca muri iyo nzira Yesu yaciyemwo. Rero tugomba kumenya tugakandagira mu nzira Yesu yaciyemwo. None niba karanga muntu yawe yasa na Kristo, ni gute abantu bubu usanga umuntu ariko aririmba umurimo w'Imana wo mwishengero, ugasanga ariko aravuga ngo Yesu wanje ni rasta, ngo Yesu wanje ngo n'umustare, ugasanga umuntu ariko ararapura. Mbega kukaranga ukigiye kuri Kristo? Umuntu wese nagomba ndababwire bene data, niba uri pasteri, niba uri umuvuga butumwa, niba uri umuririmbyi, mu kintu cyose ukora banza urabe ngo icyo ndiko ndakora gihimbaza Kristo cyangwa gihimbaza nde. Mbega ntugikora ushingiye kurabwa n'abantu, akaranga kawe kameze gute mwene data? Reka iby'Imana bigira iby'Imana, ibya Satani bigira ibya Satani, kuko ibyo bintu bibiri ntibivangika. Uhava usanga umeze nk'umusore yitwaye utuko kuri cyagiye cya Paulo, ngo yarigisha nakibera mu idirisha, akaraba iby'inyuma akaraba n'iby'imbere, bituma atamenya Imana. None mwene data, uno munsi nakuzana ijambo rikomeye. Ibyo twokora byose rero ntituzobe muri cya gitigiri Yesu azobaza ngo mbega wakorera hehe ko ntigeze ndakumenya. Ndifuza kumwe wese yokwatsi taragiwe akamenya icyo ari cyo, ukabohoka ku bintu by'amacakubiri y'amoko, ukabohoka ku bintu by'amacakubiri y'amadini, ukabohoka mu bintu by'amacakubiri y'imiryango, maze Imana ikakugirira neza. Niri jambo mwene data Imana yakuntumye kugira ngo ndakubwire. Ndagomba ngo dusenge. Nyamba wumva watsinzwe niri jambo ry'Imana, upfukamire mu kibanza cyawe ahuri kugira ngo ndagusengere, kuko ibi bintu twese twarabibohewemo, ariko Imana yaduhishurira ibanga rikomeye ko mu byatumye tubohwa ari ukubera tutamenya abo turibo. Ndagomba ngo ndagusengere, wewe uhinduke, upfukame, usenge, umuryango wawe ubohoze, igihugu cyacu tukibohoze. Abarundi benshi bitwa abakristo ariko impinduka yarabuze, ni ukubera ko tukiri mu bisi. Mbega iyo uri muhira, mbega iyo uri ku kazi, mbega uri ku ishuri, ukika umwana w'Imana by'ukuri, ntugumuvuga ngo bajya banaka bagira batumare, ntugumuvuga ngo bajya abantu bagira batugire gute. Imigambi yawe ni iyihe? Ngiye gusenga Imana mwene data, Mana y'amasezerano, nongeye kuza imbere yawe kuri uyu mwanya ndose kugira ngo tuganire n'ijambo ryawe. Iyi televiziyo No Repentance No Heaven TV yaje kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwa abantu bahinduke. None uku kwihana atakwihana nta juru, ndasengera umuntu wese yatsinzwe n'urubanza, yatsinzwe n'iri jambo, aguma mu macakubiri y'amoko n'imiryango, ngo je mvuka muri iyi ntara, ngo je mvuka muri hariya. Uyu muntu wese apfukamishe mu bitima n'amavi n'umubiri kugira ngo umuhindure mwami Imana. Abatarakwakira bakiboshwe n'amacakubiri, bakiboshwe n'ubwicanyi, bakiboshwe n'ubusambanyi, bakiboshwe n'ibyaha byose bitandukanye, nibahindukire bakumenye, bamenye ko ari wewe Imana, maze gutyo abari ngumba baronke kuvyara ibibondo, abari barabushwe babohoke, abari barabuze ikintu cyose ubuzima butavansa utangure kwavansa bugende neza. Urakoze nyakuba kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo, ugende ushishikare rigere kure kandi rihindure imitima ya benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze cyane kudukurikira. Amen.